Pita Haso svog jarana Husu. Aj mi reci, kada vidiš opasnu ribu, na šta prvo obratiš pažnju? Prvo obratim pažnju na moju ženu. Dal me gleda? Probudi Fata Muju usred noći i uplašeno mu kaže: Mujo, ružno sam sanjala i prepala se. Kad sam bila mala, mama bi me zagrlila i poljubila. Mujo se okrene i promumlja: Ma, jesi poludela, pa neću te valjda sad voziti kod majke. Bio Muđo na pecanju i uhvati on zlatnu ribicu. Ribica se pretvori u veoma zgodnu zanosnu devojku koja mu kaže: Oslobodi me i ja ću ti ispuniti 3 želje, a Mujo će njoj: Može samo jedna želja, ali 3 puta? Gleda Muđo boks meč i u prvoj rundi padne nokaut. Baš sam razočaran, čekao sam mjesec dana, a sve gotovo za minut i po. Fata ga gleda pa mu kaže: Sad znaš kako je meni. Dobio Mujo na lotov i dolazi kući i saopštava Fati: Fato Bona, dobio sam na lotov. Koliko je to para? 350.000 evra. Fata se uhvati za srce i padne dole na pod mrtva. Gleda je Mujo pa kaže: Kad te hoće, stvarno te hoće. Bio Muđo prvi put u lovu i vraća se kući upucao medveda. Haso ga gleda, obilazi oko onog medveda. Muđo jarane, kako si ga ubio? Pa puco iz puške, mora da sam ispalio barem 100 metaka. Jel? A koliko puta si ga pogodio? Pa ni jednom. Umro je od smijeha. Nezadovoljna Fata kaže svom Hasi: Haso moj, jel ti to mene više ne voliš? Donosio si mi cveće svaki dan, a u posljednje vreme ništa. Ma daj Bona, koji ti je, znaš da te volim, samo više ne radim na groblju. Dolaze Mađar i Haso u policiju. Mađar prijavljuje nestanak svoje, a Haso svoje žene. Dežurni policajac traži podatke i opis prvo od Mađara. Moja dragi Juliška ima plava kosa, prčasto nos, sočno usta, velike grudi, tanko struk, lepe oko, butine tako dobri, čvrsto pozadina. Dežurni sada pita Hasu za podatke o njegovoj ženi, a Haso će: Ma kakva Fata, idemo tražiti Julišku. Pita Fata Husu: Jel bolan Huso? Što ne ode na sahranu Hasinoj ženi? Ma sramota me. On mene već drugi put zove, a ja njega ni jednom. Kako se zove Bosanka koja radi u računovodstvu? Sabira. Kako se zove Bosanka koja uveličava? Zumka. Kako se zove usamljena Bosanka? Samka. Kako se zove Bosanac koji ne puši? Nedim. Kako se zove Bosanka koja studira na Difu? Sadifa. Kako se zove Bosanka koja traži Nanu? Dženana. Kako se zove Bosanac koji nikad nije bio na mesecu? Munever. Dobio Bosanac posao i šef mu kaže: Sad ti je plata 300 eura, a kasnije će ti biti 500 eura. Bosanac: Ništa, doći ću ja onda kasnije. Uhvatili policajci Bosanca, te ga pitaju zašto je opljačkao zlataru. A Bosanac će na to, pa na izlogu je pisalo: Iskoristite priliku. Dolazi Bosanac u jednu kafanu u Sarajevu i kaže: Kelner, daj mi jednu čašu kisele vode. Ne kaže se kisela voda, nego mineralna voda. Dobro, daj mi jednu mineralnu vodu, mineralne krastavce i nemoj tako mineralno da me gledaš.